jaminan. Masih ya jaminan. Jaminan membayar. Spot atuh yang kayak ketinggalan video kabar baru kan. Repot tuh. Bajunya dibere Jakarta mah. Anjir pandek nempuan video kabar baru dah jadi bilang kuotana. Sotik dia orang ge. Wes saruan urang nek ya. Ayo orang yang. Nyat-nyat deui. Kebeneran di tonggo aya counter ngaranna GM Multicel deket puskesmas ke Bandungan. Tadi dinya paket nama Rura. Selain paket, jadi mah spare part aja aksesoris oge komplit. Mantul. Oh sih jadi nyama komplit. Tapi apa orang sudah metenya? HP naon di sia jamet? Iya apa na tongong? Hapur eta mah. Hapur. Ayo orang gaskeun. Sugan we kabar baru dak di endorse. Atuh yuk. Yuk, gas. Ka mana dah? Meuli voucher ka game Tisel. Cenah mah di dinya barang aksesoris HP segala enakna mah Rura. Wah, nu bener. Mi HP atuh meuli voucher Voucher naon? umroh. Can pulsa eureun. Atuh bocor pulsa, lah aku bocor belanja. HP naon eta ki? Pan kudu HP alus meuli voucher mah. HP cinit nit. Pulsa we atuh lah, itu bisa voucher mah. Enggak pena cinit nit. Mana duitnya? Talangan we nya. Semoga duit. Termil wifi. Mana dek nonton dari yuk? Teh yuk, narebeng wifi. Kota. Salah sarua keneh. Ada deh, gimana? Selamat datang di GM Multi, saya Bade naon. Bade ngirim wifi. Mesor pulsa, Kota. Voucher. nya voucher buat ya sarua wae. Harganya berapa? 858, kapan-kapan kita jalan. Jatah gue. Luar tuh. Untat teh. Teh ya. Indosat ya. Berapa? Apa ya? Apa ya? Apa yang? Yang bercanda. Ini nomornya. Nah, set teh. Masuk belum? Semua totalnya jadi 70.000. 70-an.
Ulun kumaha mana? Mana? Ini ketinggalan. Kan dia kan mana di dia? Mana di dia lah kapaksa. Kapaksa ditenan mana? Matu ya. Barudak ya tengah layar. Oh jaminan. Sih jaminan. Buat kalian yang mau beli pulsa, kuota, aksesoris, spare part di game Multisell dijamin lengkap. Terima kasih. Jaminan membayar. Alhamdulillah, kabar baru disupport ku game Multisell.